Haga Ialehkai 2020 happening ke India Persia ke England. Haba pai syang ke Ialehkai ke Ialehkai cricket jong kari England. Kila khor ke nam job hadin bagi lala ban lim. Ia ke Ialehkai cricket kari India da Sun Runs. Ban Lyngba ke jing job ke England ke job dei wela ar hagan ke series. Haga Ialehkai FIFA Club World Cup quarter final happening ke Fluminense. Kabare ke Kynhun Ialehkai Thiago Silva na Brazil. Persia ke Al Hilal kabare ke klub na Saudi Arabia. Haba pai syang ke Ialehkai haba sedang jong ke kelas step ke Ialehkai ke long mare khaj omdon gi bala bat pen khijar badai shwa ban kod ke kelas step ke Fluminense kala yo ban tiap ya ke gol ke baningkong haga ke Ialehkai Lyngba Martinelli kata ha ke menit ke basau peu ban Lyngba ke gol ke Fluminense ke tam da shigol lanot hadu bukod ke kelas step haba pai pat sya ke kelamit ke Al Hilal kala yo ban pen pai ya ke shigol jong ke Fluminense haga menit ke basan peu wei Lyngba Leonardo Henry haga menit ke bah nyau peu o Hercules ulio ban tiap ya ke gol pentam naga benta ke Fluminense Baleng bagi ni ki argol ki Rung Ialehkai jong ke Al Hilal ki klaim la show ban siu yang hadu bukor ke kendai per minit ban ship per minit ke additional time haga ba ke Fluminense ke brega klub Ialehkai jong Thiago Silva kala khor ke nam job da ar la kawai bari orong sya ke semi final haga wei par ke Ialehkai quarter final hapeng ke Palmeiras ke brega klub na Brazil Persia ke Chelsea ke brega klub na England haba pai sya ke Ialehkai ke Chelsea kala yo ban pen khi jar nengkong tang ha ke menit ke bakhan reu Lyngba Palmer ban Lyngba ke shigol ke Chelsea ke tam ha ke kela step da shigol lanon badai ha ke kelamin kata ha ke menit ke basan peulai ke Palmeiras kala yo ban tiap ya ke gol penia khaj Lyngba Estowa Williams ubreru Rung Ialehkai badang khat prasnem na Brazil uban penia so thmai sya ke klub Chelsea tang shukut ke klub World Cup badai ha ke menit ke ba pra peu ar ke Chelsea kala yo biang ban tiap ya ke gol pentam Lyngba ke ungol jong ke Palmeiras ban Lyngba ke ungol ke Chelsea kala la ban lem ya ke Palmeiras da ar la ka wei bari orong sya ke semi final